Kwaphuma malini? Waphuma 2 million. 2 million? 2 million. Ekupheleni kwayo le 2 million. Ndaye ndaba izingqina beniqonda ngoku. Wabanikeza? Ewe. Ngisupheka so wasipha. Ndakunika wena imali ye-5,000. Wayitya nabantu. Wayitya nabantu. Jonga ngoku into ndifuna yena abuye azohlala nami. Wena uhlangana naphi wena? Uhlangana naphi wena? Ndiyabarentela mosabantwana. Ngiya-understand Ndiyarentela. Yide nindiphathela abantu abashutayo for ntoni? Sizokukhupha sizoku-expose for la manyaka. Imali yami elizekitha. Siyekhothi sifuna le mali. Udle malini kule 2 million? Hayi zange iphele le ndifuna uyitya nalo mntana. Zange iphele inoba kushiyeke 20,000. Inoba kushiyeke imali ke banikela abantwana le mali. Masokophuma imali. Bazomandibuze Wena unjani kanti wena bonjani? Nababona banjani? Xa ndibanike imali Shepa Sam. Awuna yonke into Uyabhetha. Sam. ngizomnika 9,000 zamnika 9,000. Ungazodlala 9,000 from 2 million. From 2 million. Asambesolandela Sam. Moleni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya. Elami igama ningu-LAVAWS pronounce lava sinkumkane abanaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayitha mshanami. Well guys, namhlanje siyi-Tuyazi TV ngoba niyasibona sisebenza kanzima bafethu. We are always on the street just ukuthi soncede umphakathi mangabe banenkinga banazo. So namhlanje la ku-Tuyazi TV bafethu sibhalele ngo-My Brothers ngoba nibabona nje belana basibhalele bathi banenkinga banayo bacela nje ukuthi i-Tuyazi TV ingenelele kuyona. Angizange ngakwazi ke bafethu nizongixolela ngoba bengishilo ngifika lana ukuthi angisakwazanga ukuthi ngiyifunde yonke leya message bafethu yabo, kodwa ngibonile nje ukuthi ingane zakwethu ngathi zinenkinga ezinayo ezicela nje ukuthi singangenelela kuyona yabo. That's why silana. Ubafo uba nini igama? Mina nguThepha ngile. Uthepha igama? Okay but Thepha. Wena mfowethu ubani? Sipho. Sipho wena usibhalele ne? Okay mfethu ngiyakhumbula manje lapho ku message besithole Sipho something ngazo sithi Sipho _ bani. Bengicela wena bhuti omdala ukuthi ungakwazi wena mfowethu ukuthi usichazele ngoba khona ababukela basibhekelele la kwami ngisafisa ukuthi ngiunderstand kabanzi ngale story ne ukuthi kahle nificela ukuthi sinincedise endaweni kanjani namhlanje. Bengicela ngoba sowushilo ukuthi uSipho usichazele ukuthi why silana namhlanje siyi-Tuyazi TV. Yo bhuti wami sinenkinga la yabona. Nginobafo wami lana. Ubafo wathola car accident yabona. Asesemncane sesenabo 7 years. Wayithola ano-time la. Time. Nizalwa nonke nobafo? Zalwa so. Okay. Manje vele sino usisi yabona. Usisi vele like ngathi wathola imali ezantwana because untwana vela so ngiyathemba ukuthi naye wathola imali ezi-rough. Ezi-rough netime ngoba vele belishone ngecar accident. Yeah. Manje usisi bafo akasenzeli lutho bafo ngiyazama yini kuphela yabona. Ngiyaloko bafo uyambona makanje akakhona ukwenza next. Zama mina ngiyamphandela yabona. Usisi na uhlezi kuphela unamabhizinisi uya-own izinto umuntu wakhona. And uya-ona unezinto zonke empilweni. Right kahle mara thina yakasicabanga nokusicabanga. Ukuthi silalapha kanandaba mara unamaroom. Lekasile lonke le bamazi uthenga amajaradi yonke indawo. Unamajaradi bafo mara thina sinandayo ukuthi usebenza phi yena usisi uyasebenza? Akasebenzi lo yamuntu. And okay ngizama uku-understand wena mfethu. Manje le inkinga lokuthi eqala ukuthenga ama-room nayo yonke leyo nto uqala ukuyenza after sokushona abazali nayo yonke leyo. Yeah le ndaba le vele ingisolisa lapho vele ngoba kuthe kuphela uTimer nangu umuntu ke uyasijikela sekaneyimali uyabona. Senzeli next thina. Yena ubani usisi wena or ubani? And uzalwa netime lakho? Yebo. So itama malishona kushuthi manje umuntu obeka i-nest of kin belithemba yena nambhalisa naye ukuthi mangizohamba emhlabeni ingane zami mangabe zodinga something zizoya kuyena. And akakazi wanikeza nix even makushona itama belisebenza nhlobo nemsebenzi. uTimer boku-businessman yabona. Umuntu naye ukuthi mhlambe imali zikhona ezaphuma. Bekanemali umuntu lo ya.
businessman kami. Anyway ngoba somdala manje wena mfethu ngiya-understanda ngoba ushilo ukuthi somdala sowulapho ko-25 mangifika because bengibona umzimba wakho ngisaqala mara ngoba umuntu ona-25 wena mfethu ngiyakholela ukuthi uya-understand into eyininzi uma ubuze yena utime bekuwumuntu obhadalayo boma-insurance nabo-funeral cover vele ne Bekabhatala bekasithanda kakhulu yabona thina bafu sikhule kahle nje le nkinga yenzeke yena makaqeda ukushona vele hayi sahlupheka lapho nje kwakunzima no leka nami ngaka nomsebenzi ngizama umsebenzi awuthola ngeke ngiprovide mina nentwana yami kanti manje izokufosta wena bafuthi ugcina sewenza into eyi-wrong elifini uyangithola so ugcina ngoba manje ufuna ukuthi umfowenu naye ebe-grade angicela usondele ngapho ona njani wena mfethu uthe ubani manje hayi ngihamba nje lapha Thepho bese ngilibele wena mfethu wena mfethu ngoba yonke lento iyenzeka kuwena wena mfethu senike nazama wena mfethu ukuthi nizame ukum-approach u-anti ukuthi umbuze ukuthi hayibo anti buka nawe i-situation yami kanjani ngihamba ngama-crashes uyazi nami angikwazi ukuthi ngiyisebenzele uthini yena manje ngabe niyambuza ngaleyo ndaba ngele ngathi akayingeni ngathi vele yabona ngele asazi ukuthi singakhuluma naye sithini but senizamile nazama namalungu efamily mhlawumbe blind kanjani ngele sizamile asiyahluleka thina ngele akunanto evumayo unjani uba nenkani or ukanjani manje ngabe niyambuza yena ngeke like asihluphe ngathi because yabona netime alisekho emhlabeni yabona ngile so uzodotsha yabami so manje nina senihlala no2 njengamanje si2 ngile sihlezi si2 vele and la nihlala khona ku-health mina akurafa ngile mara unazo imali endeni uqashisa abantu kwamanye ama-room ukuthi like kunama-room ngile mara mina neyakwa makasibhekile yabona masicava ukuthi simashane so wena mfethu nje ngoba vele le nkinga ingawena umfethu uye nje usidiscavile lapho ku-social media wena ngesingawufuna ukuthi sikuncede kanjani masuka la ngile ngifuna ukuthi like nisize ngento ezibhayo yabona ukuthi nathi sibe still sinokubhudasa yabona nathi sibe mjojo vele into right wena mfethu njengabanye abantu ayithora ngile ngiyakuthola wena njalo no ngizokwenza konke kusemandleni wena mfethu because nami ngiyithanda le situation obhekane nayo yabona njengamanje and ungathola ukuthi mhlambe kuba nzima kwawo yena ukuthi usebenze normally njengabanye abantu yabo kodwa sokwenza konke kusemandleni yena uhlala kude yena usister akahlali fair nayo ngile akahlali fair ngile singakufaka nakhona la gama khona vele okay no ngoba ubafo wakho uyasho ukuthi ningangifaka nalawo yakhona siyomcheck siyokhuluma naye face to face yabo kungaba ngcono ne basazi yebo lo muntu wakhona ngayishi ninkani umuntu wakhona ngazi maybe nina manje ngakhuluma naye ngasa-understand no hayi thina singamabeza sabela wena mfethu futhi ngiye ngikholwa ukuthi asihlulwa yilutho yabo siye sihluleke mase sizamile kodwa yiko ngifisa ukuthi sizame siyokhuluma naye si-understande kuyena ukuthi wayezoyenza lento ekanje because ikukhohlakala lokho kwenzayo kahle kahle wena mfethu uyangithola so ngiyacela nina ngani zakwethu ngoba ngibheke ikasi lenu lana ukuthi bengithi soshiya sipakile la bradeni mara ngiyacabanga mfethu ngicela siyisondeze imoto la emajida angakhona yabo ungangena nawo lapha ekareni bafethu ngicela ukuthi umfethu nihambe nomfethu ne ngizonithola lapha ngifuna ukuthi siyopakela ngakhona uyangithola sithi kuyisolve kodwa yisona bafethu buka intwana yabantu inyawo guys uzosebenza kanjani uboye imali kanjena kodwa Hey guys, so into soyenza njengamanje ngoba niyabona nani ngiyacabanga le ndawo esikuyona ukuthi angeke sisikwazi ukupaka lana so ithatha imoto noBradeni siyosondela duze nalana mhlambe siya ngakhona sithi kuyokhulumisana naye uanti si understand ukuthi wayezokhohlakala kanje ethathe imali ezikabhuti wakhe ngiya-understand ubhuti wakhe bekabhatala i-funeral cover mhlambe naye is involved lapho ku-funeral cover kodwa ke wayezo-abuser abantwana abangazi next ngoba bayasho nabo umfowethu ukuthi washona umfethu esabona nabo 7 years that was long time ago yabona sokuyindoda eqinile manje seyikwazi ukufaka namacici nayo yonke leyo nto kodwa ke kuzoba nzima ukuthi isebenzele so ngiyacela wena mbukeli ukuthi uhlale nami ubekezele siyofika ngale siyo-understanda lo sisi because I can't wait ukuthi ngimbone ngamehlo wami nami ezosichazela ukuthi Siduyazi TV wayeyenza lento oyenzayo so ngiyacela wena mbukeli uhlale la uhleli khona I'll see you guys just now ngiyeneni inkabi zami unakuba ngakuphi sicheke akunabantwana sani ngina nendini ngabantwana bakandi ukuphi yena khona singamcheka ngale ubani lo ovula umuntu wakhe kunabantu abaqashile ngiyabonga mfethu so singacheka la
Oh ngiyaxolisa. Siyaxolisa bafethu. Hayi siyaxolisa ngani zakwethu. Lesifuna umastand wenu. Besifuna umastand wenu. Gogo. Ukhona nje lo muntu. Oh. Oh, sanibona. Molweni. Good. Sipho. Ngitheni kanti ngani apha? Ithi into yena. Molo mama njani? Molo bhuti. Hayi ndingagqibanga nothetha nawe. Ngabantu abathena abase apha kwami kodwa nandithekhula ningaze niphinde nizapha. Imali lena ndinikile yona kuqala. Yima mama ngicela ngihlolise nihloniphe mama umnyango wakho ngisacela sisephumele ngaphandle. Mama uyaphila mntu omdala? Uyaphila bhuti uyaphila. Ndiyaphila yo mama usebenzile shema ngibona amaroom amangaka. Awami lamaroom anga. Ngawakho mntu omdala. Aba babini ngabantwana baka brother wami. That's why silapha namhlanje ngoba ngabantwana baka brother wakho. Okay. Uthe uyabaza ndithi ngoba abantwana bakho. Abantwana babhuti wakhe bake baza mhlambe bazocomplaina nga something before la kwena. Akhe bafika. Ndakhe ndaqala ke andabanikeza lento babeyifuna ngoba lo. Bebefuna ndo. Bebefuna imali. Lona befunda yena uSipho lona. Ngadibana naye ke ngoku mna kade ndimnika imali so into beyenza. Oh uyamnikeza imali. Ndimnika naye. Unamanga lo muntu angiyeka ngwento abantu wena imali kuyitya nechomi zakho. Umnikeza imali malini mhlawumbe umuntu omdala? Ndandimnikile yayi 2.5. 2.5. Esithi uzothenga ihlangu zaso. Ngoba yena 2.5. Nandikunikile eqala wayenzani? Wawo yochomi awunandaba ukuthi ayincedi ngoba kokwamani uzoyifumana chomi. Okay ima umuntu omdala. Oh yima uThepho wandithi nayo walimala notatathe ubhuti wakho. Imali zakhona umuntu omdala ezaphuma because I believe ukuthi kwaphuma uRafu phayana nontontoni ziphe ezomali. Vele wena bhuti wami uRafu waphuma qha ke ndamnika abantwana bobabini. Bobabini benzintwenye. Nenzinto eyi1 nina nenzinto eyi1 njengabantwana maziba wasinika yona. Wasinika imali ephi yona? Uzofuna ntoni? Oh kanti iRafu kuRafu imali thina wena. Imali nayo asazi sente yakho. Ndinike yona. Imali leyo babanike yona. Ndabanika 2.5. And andizubiza imali esisixa ezokwaziwa ngabanye abantu enize nabo apha ningakhange nisho nokutsho ngoku buza apha. Yeah thina sikuzile bethena kungatsho kumbuzo ngiphathela abantu. Uthi mama ndayithanda ngoba ngizovela ezikhamereni akho mali uzoyifumana mntana. Uzoyifumana ke uzoyifumana. Jonga ke mntase urongo kulento yenzayo. Angeke phela uzo abuse abafethu. Jonga abantwana. Bachayiswa intoni? Izistress uqale kwasesikolweni lo. Uqale kwasesikolweni. Okay wena wenza iphi imizamo mhlawumbe ukuthi beye kuchaya? Xa ngabe bachaya wena wenze iphi imizamo njengoanti? Ikhona enye icawa ndandikhe ndamsa ke lona. Icawa izobanceda ngoba kukho Rio nonto. Nanthi makayotrona lona wahlala nje 2 days pha. Ezokusutha uphilo lapha abayasijada lapha. Basifika singabonyawo phi lapha. Ungayo wena lapha. Obvious. Ungunyawo uphe that's ndikuswe pha. No umuntu omdala okay thina into esizele apha ukuthi bayasho apha ukuthi waba kwi-car accident andithi nobhuti wakho and sifuna ezimali thina sifuna understand ukuthi imali zaphuma kanjani kwaphuma malini endisebenze kanjani normally because bona bazange bafumana next bathi wena unama room yonke indawo lama room vele amanye wami akhona kwalapha zingaphi izilzonaso I think ama room yabona la ngoba mayifone so ke wakhona amanye ama3 alapha ezantsi ewe lona nantoni enye unayo imoto hayi yona yafi imoto yona ngoba imali yabantu ayo mali yabantu ngeke wami ndibalungisile abantwana ayikho mosi ngokwenye imali apho ngensenza njani uneteksi wena usenzele uthetha nezo ngoku unayo ewe yeyam kalo ndandibaniki ufuna siteksi ngoku awuzuva kwayo umuntu omdala wait mama okay thina besicela lamaphepha lana ukuthi andithi nahamba kwasayinwa for iRafu wasayini benicela lamaphepha lamadocument abantwana bane right yokuthi babone una 25 ngoku lona una 28 bane right yokuthi bebone lamaphepha hayi iyolunga niphinde nize ngenye imini hayi sifuna ngoku umuntu omdala sihlali thina semsebenzini asihlali kasithunywa sokwenzanza maphi kanjani lokho naye wayethilo ukuba bazoza ngalamine belapha buzoza nabantu abazofuna amaphepha thina ingxaki yethu asireport mama thina xa siza siDUS TV asireport ukuthi siyeze endaweni sivele sigaleleke nje usibona ngathi sesifikile yabona ngoba silapha
sizele wena nje kukude ke ngoba ke indawo yabaqeshi bami Awu, suwara. khona kukude ke suwara for ikhona imoto apha amaphepha ngaphandle ikhona imoto apha ngaphandle masiyena yo hayi kodwa andithandi intwana ongayithanda Yileyo manje zimalini ezophuma kwaphuma malini waphuma 2 million i2 million 2 million ekuphumeni kwayo le 2 million ndaye ndaba izingqina beniqonda ngoku wabanikeza ewe Ngisupheka so hospital. ndakunika wena imali eyi-5,000 wayitya nabani wayitya nabani jonga ngoku into ndifuna uba yena abuye azohlala nam yena noba lona uye wathina namsebenzi ngabantu abayi-1 akasifuni ukuthi singene la maningeke akafuni nokunibona anti urongo waye uzoba separate ngoba ngabantu abamntu akeva lona ngulona unembeko kakhulu thina sithi brothers imali yokudla siyayiphandela abantwana kumele arendela ngibani kwezi ndawo okay le 2 million beyiphumele wena or iphumele bona yayiphumele thina wena uhlanganaphi wena uhlanganaphi wena ndiyabarentela mosabantwana ngiya-understanda nami ndazithengela nokutya uthi uyasirentela nalasihlala khona uma ungabona nkelo akakwazi nala msho akakwazi nalasihlala khona hayi mana ndifune le nto enenza nide nindiphathela abantu abashutayo for ntoni sizokukhupha for lamanyana imali yami elizekitha yebo yasibona sinjani siyi-2 nabantu bazisendleleni kahle kahle mfethu ngoba akukho nomuntu onitshekhayo akukho nomuntu owenza akokwamani uzoyifumana wena akokwamani okay mari urongo kuyo yonke lento yenzayo uyababona benza uzobamela ingxaki wena ubathathele imali yabo yezabo le mali ndibetha ngoku kukhonini okay zimali zabo musi bezimali zabo okay ezakhe okay yima ho i2 million ikuphima asinalutho ankela asinalutho okay because the situation ngiyaku-understand jonga le ngane uqumbile mfethu baqumbile because of izenzo zakho uba angathi xa sibuza ngoku hayi benizothethelela bona kanti okanye benizolungisa jonga sisi wami asela ngizodlala nawe ndiyabuza nawe benizele okay i2 million yaphuma ekatime eyakhe ke ngoba mdala ngoku and walimala naye unemali zakhe akabuye azohlala nami apha endlini enzele ndizokwenza oko kwakufanele mandikwenze okay siyokwenza ngoko uthe maphi lamaphepha lapho ndihlala brateni masambe guys ngicela niye kumlisi sihamba naye vala apha endlini yakho ukhona into ofuna uyithatha hayi ayikho siyahamba kwalamaphepha niwafuna asihambeni siye court sifuna le mali udle malini kule 2 million hayi zange iphele le ndifuna uyitya nalo mntana zange iphele inoba kushiyeke 20,000 inoba kushiyeke 20,000 kushiyeke emalini ingxaki yakho uyambona ukuthi ukrelekrele uyazazi izinto wena ufuna uzochatha nje uthepho la hayi bayayazi abantwana ndandikhona nabo ndiyokwenza umsebenzi imali ke banikela abantwana le mali masokophuma imali wena unjani nababona banjani xa ndibanike imali ngoku bazokwenza njani waye ungabazisi uzoyityalo nawe usafuna uhlala nawe hayi wena ufuna uhlale nawe ngoba ufuna imali zakhe ufuna uhlala wena ufuna uhlala naye ngoba ufuna imali zakhe abantwana aba bathanda ufuna ukungidlela yona le mali hayi ngathi ufuna ukungidlela yona sekayidlile uqalile vele thina basicabangele Chepa Sam ngizomnika 9,000 zamnika 9,000 ungazodlala 9,000 from 2 million from 2 million asambe solandela mapha Sam ngicela ukuthi umoya sifuna la maphepha asambeni so hamba ngemoto separate price thatha lo sisi thatha lo sisi sambeni sifuna la maphepha ungazodlala ngathi wena asambeni izinto zami ngiyanicela mfethu sicela sungamlisi no uzozikhupha njalo uyezwa manje uthembisa ukuthi uThephu uyomnikeza 9,000 from 2
2 million from 2 million no yabhet mhlambe ngicela wena ngoba ngiyakubona unomsindo ngicela uhambe ngale moto ehamba ngami ngicela ungilinde ngicela ungilinde ubayeke bengene ngale mina ngizohamba nawe nenkabi yami yebo hey guys niyabona nje intana encinci nomsindo kodwa usisi abantu ukhohlakele from 2 million and sithetha ngemali katata cha kwangoku 2 million asikayithethi ngento zo funeral cover nontontoni sathetha ngeroad accident fund my brother usokele akananyawo akakwazi usebenza guys why kanti abantu bekhohlakele kanje usisi uzosikhuphela lamaphepha soya naye police station manje so sayina zonke le imali zabafana sizomeka sure ukuthi thina siyabagayida so basa mangabe baphema or something like that so basa ku disciplinary camp after that sobafundisa ngempilo sibabuyisele esikolweni ngemali zabo so kuba sibafundise ngempilo ukuthi nabo financial management ukuthi bazozimanage kanjani ezimali ngoba zezabo ezimali usisi nje izeme ngoba bekakhona ngumuntu omdala for that time ngabe labafana ngabe esuka enhliziyeni yabo bethi sizokunceda sikunikeza into engaka mangabe ufuna something than ukuthi kube uyena ofuna ukuba controller sebadala manje they are 20 something bonke umuntu over 18 seka umuntu omdala lo ngiyacela nambukele mhlambe nawe unengxaki lapho zezimali emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele lapho uyazi TV Tosiko sire ungalibali nokuthi usifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku Facebook we are Uyazi TV yonke indawo ngiyathanda nokamakhaya I love you guys ningalibali ukuthi nicofa usubscribe share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela ngabanye abantu abadinga usizo la ku Uyazi TV ngiyathanda lonke lapha abakhaya abantu abadala and see you guys on the next episode awuthotha Now ngiyabaleka bambe Braden bamba lo muntu bamba lo muntu hey bamba gijima ngapha balela bambe wosala hey wosala hey yini into oyifuna nifuna sabona phuthe mntana sakubona phuthe khambani kuhamba kahle ubalekani ngani manje nifuna nomfazi wami la ngithini guys mara woza la unishayisile ngapha unjani oh wait yehlisa umoya wayi wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina guys kubuka mfethu ngicela ukuveze kubeka usisi mfethu usisokho ezikhale ephuma inyembezi kanje guys ngicela ungizamela njani mfana akhe lawo sawajoko ngujuni ngimthengelewa mara wayithengisanga nawasha nawayaneka sister bawatshontsha abangani bakho ngithi labo hamba nabo phema nabo amadoda wakhe lo siphuthe mntana okay manje yini kwenza uhlala estratweni wena kanje we topless nigga kwenzakalani Whoa. Hey, we topless nigga. Hey, brother, nang. Hey, kwenzakalani we topless nigga? Hey. Wenzani wena la? Wenzani umfazi abantu? Hey, uyake camera yethu esokulighta thina ungasiphapheli futhi. Sokulighta ungasiphapheli. Nenzani? Mamela la, sokulandela impahla zakho manje sisi. Thatha leso stand. Come on guys. Yini guys? Ya uzosha qabala mase shayela amafastela nizothini wena? Uyibhatala. Angizofayini yena. Hamba. Yabona abantu ufuna bebulalane ngenxa yakho. Mara sisabona uyabona nje. Ephutha aselanga ngokudlisa la. Angayidibuli mfethu udubula ini mfethu uyabona into engikhuluma ngayo ngiyazi unazo ngenyanyezi mpukane ngani mamela la phuthu wami mamela la mamela awakho la mateke mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita nothathe lento ifake emotweni mfethu mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli vule lento sokulayita ungalingi usiphapheli Wesipesihle kwenzakalani? Ufunani la? Wanrata nje. Urata? Yeah. Wazini uthando umntana ona14. Wabulala ka murata leni wanrata. Akiteleni. Why suzomkhipita la kwakho? Yeah. Wena sambitsa wena kuqobisa. Somela la. Vale. Hey wena. Uqolile. Yini leyo yenzani? Amengancane wena mpukane. Amengancane wena mpukane. Akukho ke shaka tinyaka mona. Ha mpatale le rent ha o supportele ngwana ha ona ke o hloke bophelong ba ngwana ka ke tla sesifeza umntana emacamereni guys into engayifuni mara mama yehlisa umoya uphuthe umdala akazelanga uzokulwa la uthatha upheza ubahla ngwana ukama supporta wena ngwana yena utlam support kufena ukhomo support no ukanomfa kufena ukhomo support no
Angithi umntana Ngiyaleboha bontate. siyacela siyacela Ha hona ngwana le tlo mothola. Ha hona ngwana le tlo mothola. mara umntana uyamdinga ubaba na Ngwana ka ha mo akhulume naye mhlawumbe Lilisa le ngwana ka. bona batsadi ba ka ba go nyaka le ngwana Ba se ba nyaka hona je. Ha ke le pregnant ne ba sa nyake. Sorry, no. ke ngwana Ha ke hloke batswadi ba hao. mama Ha ke hloke batswadi ba hao. excuse nona mama Kopa siyacela ntate a tsamaye. Mama ntho ke tlo lokisa le. okay no a re batle o lokise anything but O tla ka di-TV, i-access o tla ka ma-security, ha hona ntho ke tlo o fa yona. mara ingane mama hey sumbet mama ngiyacela sumbet hey himo ngizisapha Putu ngithumezile lo. Uyangibona lapho, uyabona nginjani la? Uzobuyisela eSky sibona. Uzosibuyisela. Wangilimaza lo muntu. Uzosibuyisela eSky. Lo muntu wangilimaza lo. Putu ngithumezile lo. Uyangibona lapho, uyabona nginjani la? Lona. Uthatha umama lo. Lo bahamba nomama. Ambona wazaphuma isandla so. Ubufebe bakhe. ifebe Ufisifebe lesi. yintoni wena kwenza uxoya amabhayi emini kanje Angithi abanginakekeli. Abanandaba nami angithi. Bayanyekela ngithi. uthini amvanga kahle uthi unokuthini Umpemisa ama-drugs ayala ngesikoleni. nka se o thubise diteraction ya sekolong Vele phuti. ha ona hane hore ntho tseo o di bona ntse ke di sebedisa uyayibona ha ke di sebedisa mohlomong o na le wa ntjhebe wa dinka Intwana nje Into ke nahana. encane nje. Ona Mara mama, wawenza kanje. nabangani ke etsa bakhe. kanje jwang wena benzani Nabangani bakhe. Umngani wakhe uMarasta uyabuya naye. Endlini. bamba lo muntu ehlisa umoya uyabona yini uyihappy wena sisakho uyihappy ngalamanyala excuse ngiyaxolisa ngokule room le yeah ambona isikhiye sikuphisele room siyayivula njengamanje sithatha yonke le abishela ngaphakathi no uyathamaya vele sikuphi sikuphi Isikhiya la thina besingekho sicela ukubuya manje. oh beniye awuvule lapho qoqa awuvule uyahamba wena uyahamba namhlanje uyavula lapho yini man Esther uyaphetha wena yini lento yenzayo yini lento yenzayo ngithe thatha hey sumbet bamba Uyamazi lo. Sumbet mama ngiyacela sumbet hey himo ngizisapha Putu ngithumezile lo. Uyangibona lapho, uyabona nginjani la? Uzobuyisela eSky sibona. Uzosibuyisela. Wangilimaza lo muntu. Uzosibuyisela eSky. Lo muntu wangilimaza lo. Putu ngithumezile lo. Uyangibona lapho, uyabona nginjani la? Lona. Uthatha umama lo. Lo bahamba nomama. Ambona wazaphuma isandla so. Ubufebe bakhe. ifebe Ufisifebe lesi. yintoni wena kwenza uxoya amabhayi emini kanje Angithi abanginakekeli. Abanandaba nami angithi. Bayanyekela ngithi. okay wait moleni mani mpukane ngani mamela la bhuti wami mamela la mamela awakho la mateke mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita nothathe lento ifake emotweni brempet mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli ovule lento sokulayita ungalingi usiphapheli Basihle kwenzakala. Ufunani la? Wanrata nje. Urata. Wazi uthando umntana na 14. Wabulala kami rata leni wanrata. Akiteleni. Why usuzomkhiphitha la kwakho? Yeah. Wena sambiza wena kutobiza. Mamela la. Vale. Hey wena. Yini leyo yengane? Amengancane wena mpukane. Ubaba yini unobangela mhlambe awuna idea ukuthi ezefike kulesimo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe? No, the last time I checked ubaba ubelele, ube right yena ubelele. Mangala nje mina mangibusy ngenza ama house chores mangala. Okay. Ubaba akho right yangibuza ukuthi mntana mangikho right. Ubaba khona into eyamvakashela ebusuku.
ke umama omkhulu ogogo niyacena hlangana naye asihlanganeni uma lungisa kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbini yami endumbini yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbini akungena amakhamera hawu gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayezigqokile ngalelo langa lobusuku lokho uyasikhumbula lezo oh okay ya ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe awu2 okay ay blue awu2 okay la kunzima ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha oh siyakhuluma ubaba manje wakusebenza ya ngisebenza ngase ngiyaphuma nje izinto emzimbeni njengokubolela lana so lento ziyaluma ziyangiluma ngilali bafu usizo lelifunayo kodwa ungaba happy ungane yakho wena uyizalayo mase isimba kanje if o tsamaya mo a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so cause o tsamaya wa tseba so senkeditse gore le tsere tšhelete ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse ya tseba e 8000 angifuni mali tšhelete ka malini tšhelete ka e kae mali kanti Mr. Day e ka tšhelete ka ke nyaka tšhelete ka Mr. Day ke nyaka tšhelete ka ho ka senga o thusang ka sone ke nyaka 8000 ya ka e kae 8000 ka vela Mr. Day 8000 ya ka e kae uthi yazi I'm sure usifundile isifundo wena ngemali o ithutile something but ha ke la thuseng ka mothusang ka yona mina ngicela ba buile hali siswa he ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba ngimfowethu so mina tšhelete ka ke no etsaka okay ke tlo patala tšhelete ka ke no etsaka ke tlo patala as long as uma unga reverse nje ngicela reverse lento ngizokupatala le mali ngicela mama ha o etsa hale hore ke reverse ke funa hore a ithute something obalela akho nanke yabaleka hey ubamba lo muntu ubaleka uyapi kanti manje ubaleka uyapi ubaleka uyapi ubalekani ngiyambona ke bhuti wami ukuthi lapho ugogo oyi1 oseduze ne sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama emfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show engabaleki umgadi engabaleki yo buka uhamba ngeenyawo ngiyaxolisa sorry but I'm sorry yo guys kodwa yini yena lena afethi inguli yahluphisana yabo uyenza udulate ngo phaso ngothina sifuna ukukutholela ugobelo omusho ozokuncedisa okay thank you baba lebo alright ungangathi uyamazi mali indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le awuyazi singihambile kudala uhambile kudala no sizokunceda pretend ngoleni futhi ngithi understand ukuthi umuntu wesifazane ma ufuna ukulala naye engafuni ukulala nawe ibizwa ngerap leyo so why wena uyenza le mpeso yakho yiyo le ekwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba hey hayi asiwona hayi akuberekisi mburi so yini ke kwenza ukuthi wena ufuna sex every day wa rata ho ngobela la ke sa batle so ka ntho tse di sebedisang okay it's fine webut okay ngiyayibona leyo muthi ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona but wami izwa icase imame